ایوار باش بینرین نوچتی في ام بولتنا داویا روجل پیشبریونه کرم کن. دوباره سلاف ده چارچوبه انتگراسیون ده همو کوچبر و وگرن جهوارن خواه. پشتی وگرا کوچبرین عفرینه نهاجی و کوچبرین شهوای وگرن. مجلس سویل شهوای دخواست کر کو وگرا کوچبران بشرطین اولو برومت پیکوره و تکسکر کو مالبات نکارن بی زاروکن خوین کو دشار ده بشدار بونه وگرن. د چارچوبه یاری کفتنا بیستونه چلیه یه دناور حکومت آوگهز آس سوریه و قصد ده کوچبر و دگرن جهوارن خو پشتی وگرا کوچبرن عفرینه نهاجی و کوچبرن شهبای وگرن جهوار خو ده همان پروسایا وگرا کوچبران ده آماده کاریا وگرا کوچبرن سریکانی و شهبای جی تکرن مجلسا سویل شهبای ایرو بداخیانیه که راگهاند کو خلکن شهبای گلک جاران راستی کوچبریه هاتنه اونها مافیوان آبنگهینه کو وگرن سرمال و ملکن خو کوچبر شهبه وقتی امزانن ده همو کنفرانسی هاتنی کردن جبو مجاری سوریا و آلوزیت سوریا ده چه بویی هر تام خاله یک امین جوانا وگری کوچبر ابو چهار سر کردن پسکری کوچبر ابو اما پشتی حجدم در باسبونج کتن رژیم بعض حیانها مجاری کوچبری حیانها نی داوی کردن نبویه پشتی وگرا کوچبر عفرینی امشی وقت کوچبر شهبه مجاری وگری ما هوشی خاله گز خالن چهار سر کردن همه آلوزیت سوریا ده پشتی و امبیز زرار وی ملتی دی نتنه زرار دمال دادین زرار زاروگ خدادین د کوچبری خدادین مالی وانات تالان کرن وگر گوسا نورمال وگرن دبینن پرک ماسیگا د ماوی وان مال بتادا روی هیرو کدگی پرخوردان خونگی پر دان دوی شورشدا ما وگی وانی نورمال روی هیرو دمی وگرن وگراندنگی بزاروگ خرا وگرن او زاروگ حقس کدانی شردانی خوندانی جیخه دکانه بن دوا مجاری اندیماج داوی دبی جیخه بگرن جیگه خی راست بگرن نه وکی اندامگی نورمال وگرن نه وکی انسانگی سیفیل وگرن جیخه اجبر وی کی بنگوازی مج حکومت سوریه جهمو کسن دوی مجاری دا کار دکن ام دخوازن وک مالبت شهبا دمی ام وگرن ام بلشگری خراب وگرن ام بهزی خراب وگرن نه تنه وک سیفیل ام وگرن جی واریخه هر وها هات گوتن کو حکومت آوگهز آس سوریه پرنسیب وگری قبول کریه لیش شرط دانیه کمالبات به زاروکن خو ین دناوا هیزن لشگری ده وگرن مجلسا شهبا اف شرط رد کر و راگهاند کو او وگرک به زاروکن خو قبول ناکن لگوری وان او جوان ده شر لدجی رژیما بحثه و دهشه ده شر کرن و خاکا خو پاراستن مربط ما عسکری خواهنه هر مربطه که برکی عسکره کده دب سیتی دهنه و واجی به زاری خو و ناگرن شهبا و ناگرن ماری خو الا بزاری خو رو بگرن ذاتی برویجی مداخیانه که دانهانی داخیانه مدا ما گفتم مدت و ناگره الا وگرک یعنی سر بخو سر بلندم بگرن نه استخاری ام بگرن پسیها قر تضحیه پسیها قر فدکار پسیها قر شر ام دسبوش ام بگرن ام ملت قبول ناکه یعنی جمارباتی شهید دو بگیره شروان دو بگیره و ناگرن برورگیجی یعنی قرار هات استاندن انه امه وگرن تف عسکری خو تف زاری خو تف شورشگری خو تف مربوط شهید خو می وگرن د داویا دا خویانیه ده بانک الحکومت آوگهز آسوریه هات گرین کو شرط و مرجن وگرا اوله و ما فنگل با آوائی کی تام مسوگر بکه وزارت پرورده و فیرکرنه حکومت و گوهیز سوریه باورنامه پرورده یا بزمان دایی که این ریوبریا خسر پجراند. لگوری ویبریاری خندکارین گول سر منهاج ریوبریا خسر این سال 2025 حتی سال 2027 خندنه ایدی دکارن بشداری ازمونین گشتی بن. افگاوا گودلی خندکاران گشت دکه ریلبر پجراندنا باورنامه زانینگهان جی و دکه. بریا شورش روجاوای کردستان ولاتیان تنی دکاری د مالین خود به زمانی کردی بخوینن به شورش روجاوا را شورش زمانجی دست بکر جوی دمی و دبستان زانینگه
او پیمانگه به زمان کردی هاتن وکرن کردین روجاوا به زمان خوی دایکی دخوینن ده وزارت پرورده و فیرکردنی حکومت و گویس سوریه به بریاره کی باورنامه جهیلا ریوبریا خسر و هاتنه داین پجراند. هر وها دستور هات داین خواندکارن کولگوری منهاج ریوبریا خسر خواندنه ین سال 2025 2026 و 2027 ده بجداری ازمونین گشتی ببن. اف بریار لسر بنگاه بندین قانونی هجمار 31 یا 2024 نه اولگوری بریاره پیویست روشا قانونی یا خواندکارن لروجاوای کردستانی جی لبر جوان ورگرتن. هر چنده خواندکارن دبستان و زانینگاهان خودی لزمان خود دردکوین لیج آلی یاسای وجی دوی وره پجراندن. اف بریار بشک جه پیواجوی انتگراسیونی یا دنابر حکومت و گویز آسوریه و قصدی دیا دا کو پرگالک پروردهی یا یک گرتی وره آفا کرن. پشتی کت و خباتا بسالان به فرمی باورنامین به هزاران خواندکارن لروجاوای کردستانی تین پجراندن. ده پارێزگارê Hesekê Nureddîn Ehmed li gel Wezîrê Perwerdeyê Mihemed Tirk û li Hesekê civiyan. Mijara serekeya civîna wan cîbcîkirina biryara taybet ji bo xwendekarên li gurî minhacên rêveberiya Xweser e û naskirina bawernameyên wan e. Parêzgarê Hesekê li ser hesabê xwe yê Xê peyamek belav kir. Di peyama xwe de diyar kir ku ev pêngav li gorî rêkeftina 29 Çileyê hatiye avêtin û wiha got. Metekezî li ser pejrandina bawernameyên rêveberiya Xweser û misogerkirina proseya birêveçûna ezmûnan li parêzgeha Hesekê kiriye. Bi awayekî dadperwer û wekheviya derfetan ji bo hemû xwendekaran bê ferq û cudahî. Bi derfetên kêm û hejmarek ji xwendekaran. Xwendina bi zimanê Kurdî ji dibistanan dest pê kir. Heta roja îro bi hezaran xwendekar li dibistanan dixwînin. Yekem zanîngeha Kurdî li Efrînê hate vekirin. Piştre jî zanîngeha Kobanê, Şerq û Rojava hatin vekirin. Ji bo vê yekê bi hezaran xwendekar ji van zanîngehên li Rojava derçûne. Piştî fermîkirina bawernameyên seretayî, navîn û amadehî ji aliyê hikûmeta Vegosa Sûriyê ve cavereye ku bi biryarekî bawernameyên zanîngeha jî werin qebûl kirin. Serokê Partiya Gela Komarî CHP'yê berê Özgür Özel di derbarê pirsgirêka Partiya Gela Komarî CHP de axivî. Özgür Özel muxatibî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kir û destnîşan kir komjara CHP meseleyeke navbera Tayyip Erdogan û gel de ye. Serokê Partiya Gel a Komariyê berê Özgür Özel di derbarê pirsgirêkên girêdayî CHP de li qehwexaneyekê li navçeya Yeşilovaya Burdurê bi welatiyan re civiya. Ji bo pêşwazîkirina Özgür Özel gelek kes kom bibû. Özel axivî wiha anî ziman. Ez li Yeşilova me li nîvê kolanê. Ez li ser kursiyekê rûniştî me. Lê ez di dilê mirovan de me. Ez ji dil bi mirovan re me. Her wiha piştî vê axaftinê Özel muxatibî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser pirsgirêka Partiya Gel a Komarî ev tişt anî ziman. Ev ne mijareke navxweyî ya Partiya Gel a Komarî ye. Ev mijareke navbera Tayyip Erdogan û gel de ye. Ji ber vê yekê ez wî dixim ber pirsê. Hûn dikarin partiyê bigirin û bidin kesekî din. Lê ez di dilê gel de me. Ez bi gel re me. Özgür Özel wiha gotina xwe bi dawî kir. Ez soz didim we got wekî parlamenterek cîgerê serokê komê wekî serokê giştî hatin vir. Ez soz didim we ez ê dîsa wekî serokê giştî yê Partiya Desthilatdar werim vir. Ez ê dîsa li ser vê kursiyê hilkişim. İnanılmaz önemli bir halk
پارلمانتری دم پارتیای رهایی عمر اوجلان تکلداری هفدیتنا داوی اب عبدالله اوجلان را دیار کرد که عبدالله اوجلان گوتیه اوج صدی نوت به پیواجوی باوره. دیسا رخنین عبدالله اوجلان جی هبون او گوتیه ایدی جی گوتن زیده تر دمدما آواکرنا سازیانه او دویج پرورده او تندرستیه و حتی با آبوریه کرد سازیین خواه آوا بکن. سروکاتی جبو و پیواجوی به بریاره او گوتنا سروکاتی گو سدی نوت و پیواجوی باور دکم از او مجاره بمشینیم لک جارا بحثا ستاتیا خوشی کرده بو گل کفدتینین بری ویجی ev mijar hatı bu rojeve statüya xavak statüya kurda dibe serok apo şerdu mercen azat da biji dibe devlet dibi alda ciddi nezik bibe jbo ve em dibejin statüya reberte dibe be penasekrin serokati tugaze ve gavak avul bi fermi bi hukuki devlet kurda ve tevgera ve penase bike hene kanun verin derxistin hene derin siyaset jbo ve be جبو اندامین پکیک شروانی پکیک جبو مروین مئل پنابری هاتن کوچبر کرن سیاست مدارن هاتن کوچبر کرن گل کوالین حبس و زندانا ورن بردان اب سقط جبو ما قادین سرکن بلزگینی دو گاو بن آویتن سروکاتی جبو رخنه کرن رخنه داینا جهنک تشت کود گوت رخنه یا ام لهم بری هف بکن اف رخنه دوی هزا کردا بلاو نکه اف رخنه دوی کردا مستر بکه یکیتیا کردا خورتر بکه سروکاتی جی گلک نقطه دا رخنه یوین هنه دم دما پراتیکه دما آواکرنه siyaseta kurda ji bi gotin divê xwe dubare neke. Êdî ne tene bi mikrofonê, ne tene bi axaftinê. Êdî avakirin bi Kurda lazim e, rêxistinkirin bi Kurda lazim e. Yani ne tene rêxistinkirina siyasî serokatê dibêje. Her heş ne xalên paradigmaya modernîteyê demokratîk dibêje. Ji aboriyê bigirin, ji tenduristiyê bigirin, ji perwerdehiyê bigirin, ji çand hunerê bigirin, ji diplomasiyê bigirin. Ev heş ne xala da دوی کرد خو برخستم بازرگانی هی سازین اسنافان هی سازین زراعت هی چاندنی و جوتکاری هی سازین تندرستی هنه سروکاتی ایدی دوی دوا سازی را کرد برخستم پیواژویا آشتی و جواکا دموکراتیک پشتی سالک و 4 ماهان ایدی هاتیه مرحله که کریتیک اف مرحله جی مرحله گاف آویتنا دولتا ترکیه مرحله درخستنا قانونانه هاته هنبون که دبن بان وزارت داده ده چارچوب قانونی هاتیه آماده کرن. ورخویایه که پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک پشتی مرحله بانک و داخویانیان در باسی گاف آویتنان دبه. اف دمکه لانقره لف و تفگرکه یا خباتین جبو پیشخستن و پیک آنینا دویتین پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک هیه. درباره وی مجاره ده دم پارتی برولک سرکه رادبه. هری داوی دستیا ریوبریا ناوندیا دم پارتیه جویا و ناوروکا جوینا خواه جرایا گشتی را پاروکر و گوت. جبو راوستاندنا پیواژوی درباز ببه دوی پیواژو با قانونان بمسوگر کرن و پیواژوی چکرنا قانونان دست پی بکه. هیئت میا امرالیه به پارتیین سیاسی و سروک مجلس نومان کورتولمش را هفدیتن کرن. هفدیتن هیئت آمد دومن. ده هفدیتنان ده لسر چارچوبه قانونی ده گوتوبش و نرخاندن هاتن کرن. دوی بریا مجلس بکه و بطلانه پیواژوی چکرنا قانونان دست پی بکه. سروک مجلس نومان کورتولمشی دیار کر که جبو پیواژو بی تمام کرن و بلستر بریوه بچه دوی لمجلس قانون بی چه کرن. نومان کورتولمش دست نشان کر که جبو پیواژو تمام ببه هیزن اولهیه دولت مکانیزمه کنترول بخن دوره و پشت رجیل مجلس چه کرنا قانونان دست پی بکه. شانده آدم پارتیا امرالیه که جی پارلمنتر آوانه پروین بولان و پارلمنتر رهایه میتحاد سانجار پیکتین. جبو پیواژوی ده حنجتا اولهیه ده درخینن دناو هفته ده به پارتیین سیاسی را هفدیتن پیکانین.
آژانسا ولات تێکلداری ناڤەرۆکا وان هەفدیتنان هین ئاگاهی پارڤەکردن. li gorî agahiyên Ajansa Welat bi dest xistine, Heyeta Dem Partiyê di nava hefteyê de bi desthilat partiyên muxalîf û rêveberên dewletê re li ser çarçova qanûn dan û standin kirine. Her wiha hevdîtinên heyetê dê di nava hefteyê de jî berdewam bike û mijara hevdîtinê jî çarçova qanûn e. Her wiha li gorî heman çavkaniyê Abdullah Öcalan jî birêya heyetê divê çarçova qanûn çawa bibe, hin pêşîniyar ji partiyên siyasî re kirine. Hat hînbûn ku peywendîdarên hiqûqê yên desthilatê di bin banê Wezareta Dadê de çarçova qanûnek amade kirine. Her wiha hat ragihandin ku di nava hefteyê de hevdîtinên heyetê dê berdewam bikin û têpayîn ku piştî heyetê hevdîtinên xwe bidawî kirin dê serdana grava îmiraliyê bikin. Wezîrê Edaletê Tirkiyeyê Akîn Gurlek di daxuyaniyekê de sererastkirin û amadekirina qanûnê piştrast kir. Gurlek anî ziman ku xebata yasayî ya têkildarî pêvajoyê wê di nava demeke Kurd de were meclisê û got Bi izna Xwedê wê li gel qanûnê tecîdar bibe û ev qanûn di demeke pir Kurd de bikeve meryetê. Raya giştî piştîvan daxuyaniyan li bendeye ku pêvajoya çêkirina qanûnan ji bo mijarên cuda nayên taloq kirin. دەستگەهێن مەدیاییên Îranê ragihandin ku pasdarên şoreşê wekî bersivek li hember êrişên hewayî yên İsraîlê li ser Libnanê trafîka deryayî ya li tengava Hirmizê girt. Ajansa Nûçeyan Afermiya Îranê li ser zimanê navenda Xatimil Enbiya ku fermandariya bilind a leşkeriya hevbeşa Îranê ye eşkere kir ku tengava Hirmizê wê ji bo binpêkirinên peymana agiribestê ji aliyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê û İsraîlê ve trafîka deryayî girtiye. Di heman demê de cîgirê serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê J.D. Vance ji Fox News re got ku tu delîl nîne ku Îran tengava Hirmizê girtiye. İsraîl di nava her du rojên dawiyê de û di nava agiribestê de jî êrişên dijwar li ser bajarokên Başûrê Libnanê pêk aniye. Ji şeva borî û heta niha İsraîl 130 êriş li ser bajarokên Başûrê Libnanê pêk aniye û di encamê de gelek zirarên canî û maddî çêbûne. Li gorî agahiyan 21 kes hatine kuştin û 30 kesên din jî birîndar bûne. Her wiha 7 kes jî dibin avahiyên helweşiyayî de mane. Li Libnanê tevî got ev çend caran agiribestê ragihandin jî İsraîlê êrişê xwe nerawîstandiye. Li gorî agahiyan balafirên şerê İsraîlê di 24 saetên dawî de zêdetirî 130 êriş li ser herêma Başûrê Lubnanê pêk anî. İsraîlê divan êrîşan de bajarokên Burj Qelewiya, Bariş, Qeblîxa, Kefertibnêt ên avçaya Neptiyê kirin armanc. Her wiha bajarokê Keferman, Kefercûz, Zebdîn û Şerkewînê jî rastî êrişên İsraîlê hatin kirin. Di encama van êrişên dijwar de 21 kes hatin kuştin û 30 kesên din jî birîndar bûne. Her wiha 7 kesên din jî avahiya hilwişyayê de mane. Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand got tenê jî înê û heta niha 47 kes hatine kuştin û 79 kesên din jî birîndar bûne. Her wiha Wezaretê Daxuyakirin goş di duê adarê ve û heta niha di êrişên asîmanî yên İsraîlê de 3908 kes hatine kuştin û zêdetirî 12000 birîndar çêbûne. Artêşa Lubnanê jî îro di saetên destpêkê de kuştina leşkerekî di êrişeke İsraîlî de ragihand. Serokê Parlamentoya Libnanê Nebîh Berî jî bi daxuyaniyekê got eger İsraîlê bi tevahî pabendî agiribestê be ew ê Hizbullah jî pabendî agiribestê bimîne. Her wiha Hizbullahê jî İsraîlê bi binpêkirina agiribestê tawanbar kirbû û dabû zanîn got İsraîlê ji dema ragihandina agiribestê tu car pabendî agiribestê nebûye û her dem binpê dike. Doh biştî ragihandina kuştina çar leşgerên İsraîlê li Lubnanê, Wezîrê Ewlekariya Neteweyî ya İsraîlê Îtîmar Ben-Gvir di postekê de li ser Xê gefên tund li Lubnanê xwar û wiha nivîsand. Ji bo her heysreke dayîkeke İsraîlî divê hezar dayîkên Lubnanî bigirîn. Divê Lubnan bi tevahî bişewite.
لسر ویکه جی وزیر کاری دروی ایران عباس عراقچی دپوستکه ده لسر اکسی وها برسفدا. اف نتنی گلی و گازنین کسکیه اف داخویانیه که گشتیه گوش آلین وزیرین اولکاریان تویی یا اسرائیل و هاتیه داین اف نتنی گفان للبنانی دخوه لگفان لتواهی امروواهی دخوه پشتی زیده بونا ایریشن آسیمانین اسرائیلی لسر باشور و روجلات لبنانی چافکانین اسرائیلی را گهاندن گو سروک وزیر بنجامین نتنیاهو فرمان دای آرتشه گو اپرسیونین خواه ین للبنانی راوستینه. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. لباجار سلیمانی یه باشور کردستانی چند بازار برهمین خمالی هنه. فروشکارین وان برهمان بریا نوچه تیوی دخوازن گرنگی برهمین وان بیدان جبوکو که داوان والا نچه. افدر بازارا برهمین خمالی بازار سلیمانی باشور کردستانیه. یک جی فروشکارین برهمین خمالی دیار کر گونها خستنا ولاتیان لسر برهمین وان بلند بویه. و جبو فروتنا برهمان پیدویا وان به بازار که هیه. خوازیارم که کسانک بین ایره ام برهمان راسته که من بس صد لصص روشتین و برهمی ناوخون اما بتوان گرنگیان پی بدین و امرو که من لیرم دل خوشم پولگ لهاورکانی من لیرن هر کس و لمنطقه هاتوا برهمی کی خوی هنا و امش ابیته هوکاری اوی دستی کار دروست که. فروشکاره کی دنیه برهمین خمالی گود گو گله کی گرنگه برهمین خمالی لبازاران بنزیده کرن و اوقاسی گرنگه باوریا ولاتیان ورب دست خستن. بيبا لبازار لمختبر لهر شوينه بهر مرجع او قبوليتي من بمشي واظبه اگر وانا هو مرجوع بيجرته بارك ور بقدته تاكيدش ملوي هر كاتك انسان كاريكي وايكد بمرجانه شتي فروش ضلنيا بلوي لمالكي خوي الرازيه وضلنيا بوي بمرجانه بيفروش بازار يعني نايكا فروشکاره کدن کو کچا خودی کاره اشکره کر کو او بدستین خو وان برهمان برهف دکن و بکالیته که باش لبازاران دفروشن. لەناوچی شارباژێر ماوەتەوە بەشداریم کردووە من بەروبوومەکانیشم هی ئەوەیە و بەدەستی خۆمان دروستیەکەمە بە هیچ موادێکی حافیزە ئیشەکەی من تەنها لەسەر ئەوەیە کە بەبێ هیچ موادێکی حافیزە مەرهمانە بگەن بە خەڵکی یەک لەوانە ئەم ڕووبە هەنارەیە کە دروستیەکەین بەبێ هیچ موادێ تەنها ڕووبە هەنارەکەیە کە دروست ئەکرێت و یعنی لوی بازارا برهمین خمالی الباشور کردستانی جوتکار و خودیکار کو کارگهین وان هنه دخوازن گرنگی بکار و برهمین وان بیندان اوره لهاورده کرنا برهمین دن بینگرتن جبو کو برهمین وان لبازاران بین فروتن. دزگاه لوتکه یاجبو کاروبارین کوچو کوچبران یا عراق را گهاند گودناوا 6 مهین ایسال ده لعراقی زیدتری 11,000 کس جی عراقی کوچبر بونه. ایرو سالوگرا 75 یا روژا کوچبران آجیهانه لسرانسری جیهانه به میلیونان مروف جبر شر و بویرین سیاسی کوچبر بونه. دزگاه لوتکه یا جبو کاروبارین کوچ و کوچبران یا عراقی تکلداری دانه این 6 مهین ای سال داخوانیه که چاپمنیه دا بر پرسیره و بریا پروژه این دزگاه لوتکه با حوز بارزان داخوانی دا و دیار کرکو سالا بوری جبر بیکاری و نا آرامیا آبوری به هزاران جوان کوچبر بونه. بلان دوی 75 سال مهشتا میلیونان مرو لسرانسری جیانا کاریگری بهوی کاریگری جنگ و تندو تیجی و ورانکاری جنگیکان و نارامی سیاست دژین که ناچاره بن هشتا کۆس بکەن و کوردستان و عێراقیش لەم واقعە دوور نییە هەرێمی بەداخەوە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بێکاری ناسەقامگیری ئابووری هەستکردن بە نەبوونی داهاتوویەکی ڕوون کەمی دەرفەتی کار و ژیانێکی شایستە بۆتە هۆکاری سەرەکیەوەی هەزاران کەس هەوڵی کۆچکردن. هەروەها باهوز بارزان دەست نیشان کرد و لە گووری ئامارên wan di navbera salên 2015 heta 2026 zêdetirî 8,600 kes bi rengekî neyasayî ji Iraqê koçber bûne. دەتوانێت ژیانێک بپارێزێ هەر گەنجێک کە نیشتیمانەکەی کار بدۆزێتەوە کەمترین دەرفەت بۆ کۆچی نایاسایی هێڵێتەوە هەر گەنجێک بمێنێتەوە سەرمایەکە بۆ داهاتووی کوردستان و عێراق بۆیە ڕێزگرتن لە پەنابەران ڕێزگرتن لە مرۆڤایەتی و ئێستش ئاماری ئەم شەژمانگی سەرەتای ساڵی 2026 و مقارنەکردنی بە ساڵانی ڕابردوو بۆ پێتانەڵێن
ئەم ئامارانەی ئێمە لامانە وەکو بەرچاوڕوونیەک ئاماری و کۆچبەرە عێراقیانەیە کە بە فەرمی لە وڵاتانی ئەوروپا داوای مافی پەنابەریان کردووە. Di dawiyê de Bahûz Barzan tekez kir ku di nava van heştmehên îsal de 11,740 kes daxwaza mafê penaberiyê ji welatên Ewropayê kirine. مالپەرا ئاکسیۆسی ئەشکەرە کرد کە نوونەرê تایبەتê Donald Trump Steve Witkoff diçe Swîsreyê. Herûha biryara wezîrê karên derveyê Îranê Abbas Arakçî jî îro biçe Swîsreyê. Têpayîn ku serdana rayedarên her du welatan ji bo Swîsreyê di çarçoveya biciheanîna hevdîtinekê de pêk bê. مالپەرا ئێکسیۆسê ragihand ku nûnerê taybet ê Donald Trump Steve Witkoff ber bi Swêsreyê veçûye. Da ku tevlî nûnerê taybet ê Amerîkayê jê ra dikoşner bibe ku berê lûre. Rêveberê giştî yê Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî Rafael Grossi jî li Swêsreyê ye. Da ku di aliyên teknîkî dan û standinên nuklerî de alîkariyê bike. Têpayîn ku dan û standinên di navbera Amerîka û Îranê de dê di nav rojekê yan du rojan de li Swêsreyê dest pê bikin. Da ku bigihîjin rêkeftineke mayîn de. Her wiha wezîrê karên derveyê Îranê Abbas Arakçî jî plan dike ku îro biçe Swîsreyê. Lê ihtimal heye ku ev plan were guhertin. Ji aliyekî din ve Ajansa Nûçeyên a Îrnayê ku dezgeha medyaya fermî ya Îranê ye. Ji çavkaniyeke fermî vegihast ku wezîrê karên hundir ê Pakistanê Muhsin Neqevî dê îro biçe Tehranê. Da ku birayedarên payebilind ên Îranê re bicive. Ajansê zêde kir ku Neqevî dê pêşveçûna dan û standinê di navbera Îran û Amerîkayê de li Tehranê bişopîne. Neqevî ji dema ku navbeynkariya Pakistanê dest pê kiriye, çend caran serdana Tehranê kiriye. Her wiha Wezareta Karên Derve Îranê serdana wezîrê karên hundir ê Pakistanê Muhsin Neqevî bo Tehranê piştrast kir û ragihand ku Neqevî dê bi wezîrê karên derve Îranê Abbas Arakçî re bicive. Têkildarî vê mijarê berdevkê Wezareta Karên Derve Îranê İsmaîl Beqaî ragihand ku ev serdan berdewamiya hewildanên Îslamabadê ye ji bo pêşvebirina dan û standinên di navbera Îran û Amerîkayê de. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî hêvî kir ku hemû nakokiyên bi Îranê re di nav 6 rojî de werin çareserkirin. Donald Trump gev xwar ku eger rêkeftineke dawî çê nebe, careke din dê berê xwe bide ve bijêrkên leşgerî. Cîgirê Serokê Amerîkayê J.D. Vance got ku peymana di navbera Washington û Tehranê de rê dide Amerîkayê ku li gorî kiryarên Îranê asta sizayan zêde bike yan kêm bike. J.D. Vance zêde kir ku peyman tipa bendbûnan li Amerîkayê nasepîne û wiha berdewam kir. Tiştê ku peyman dike ev e ku heke Îranî bedelê bidin, heke ew dev ji piştgiriya terorîzmê berdin û heke ew pabendî sîstemeke teftîşên demdirêj bibin ku dihêle em bi bawerî bibêjin ku ew qet çekên nuklerî bi dest naxin. Wê demê em dikarin asa sizayan kêm bikin. لإيرانê hunermenda bi navê Parastû Ehmedî ji aliyê dadgeha cezayê ya parêzgeha Qumê ve hate ceza kirin. Dadgehê cezaya laşî ya 74 Qumçî 2 sal qedexeya çalakiyên hunerî û 2 sal qedexeya derketina ji welêt li Parastû Ehmedî birî. Parastû Ehmedî ku beriya niha bi 8 mûzîkjenan beşdarî konsêra Karavan Serayê bibû ji ber rêbazê li xwekirina cilên wê hate cezakirin. Li gorî biryara dadgehê ev hunermenda jin bi hilbirandin û şandina naverokan exlaqî ku zirarê didin exlaqê giştî hatin tawanbarkirin. Dost piştî weşandina vîdyoya konsera Karavan Serayê di kanûna sala 2024 de ku Parastû Ehmedî bê hicaba mecbûrî performans pêşkêş kir hate vekirin. Piştî weşandina vîdyoyê dozeke qanûnî li dijî endamên bernameyê hate vekirin û cihên konserê hate muhir kirin. Xwepêşandanên Keşmîrê ya dibin desthilatê Pakistanê de careke din dest pê kirin. Xwepêşandêran daxwaza başkirina rewşa aborî û bi destxistina mafê siyasî yê Keşmîrê dikin. Di xwepêşandanan de
حتی آنها 22 کس هاتنه کشتن و زیده 400 کسین دنجی هاتنه بنچاف کرن. جارکدن لکشمیری یاد من دستلات پاکستانی ده خواپیشاندان و آلوزی درکتنه. خواپیشانداران داخوازا مافین سیاسی، آبوری و باشکرنا روشا جیانی کرن. هروها جبو پیکانینا وان داخوازان اف 2 هفتنه خواپیشاندار لقادانن. ام نهاتنا قادان جبو داخازیه که کسانه ام ناخازن جمالن خود درکون و لقادان بمینن لی ام جی خودی مافن و جبو بدست خستنا وان امی لقادان بن داخازی وان دای کو کچان کدا کتنا قادان داخازی نتوینه و داخازی توایا گله کشمیرینه. دوان هر 2 هفتیان ده شر و آلوزین دجوار دنابرا خواپیشاندار و هیزین اولهی ده قومینه. اجانسا فرانس پرس جی دبیجه کو حتی انها جبر شر و آلوزیان 22 کس هاتنه کشتن. کو 4 جوان جهیزین اولهیینه و بدهان کسی دنجی بریندار بونه. هروها زیده 400 کسی هاتنه بنچاف کرن. کمیته هفپار یا خباتا گل دوی مهده جعالی حکومتی و کتیه لیسته رش. کمیته اشکره دکه که خواپیشاندان وان جبو بدست خستنا مافین، آبوری و سیاسینه. ام دیگل کور و کچین خودمینن حتی که دخوازین ما بین جیب جی کرن. از دخوازم پیامک طایبت جهیزن اولهی را بشینم. هون نکارن بچک و شر ما بترسینن. هون نکارن رومتا ما جناف ببن. کمیته گل بتیک سیوه نگری داییه و خباتک بدست خستنا توایا مافانه. خواپیشاندانان جی 5 جیوه مهیوه دست بکریه. جبر آلوزیان لطوایا کشمیری جیانا روژانه هاتی راوستاندن و ولاتی نکارن پیدوین خواه دابین بکن. هروها اینترنت لهرمی هاتی قد کرن. لکولومبیا یجی پیواژویک آشتی ده ناوبرا دولتا کولومبیا و گریلاین کولومبیای ده بریودیچه. کمک جی گریلاین کولومبیای گو هجمارا وان صده چکن خورا دست کرن. وان گریلایان دیار کرن کجبو پیکانینا هلبجارتنان آشتی و داوی آنینا آلوزیه اف آویتنه. پروسه چکدانینی لجیهان بوی سیمایه که شورشگر هیدی دخازن چکان دینن و جبو به دست خستنا آشیتیه دست به خباتا سیاسی بکن. اف در کولومبیایه سد گریلاین کما کمیته هف پیمانیان آف نتوی یا ارتشا بولیویایه چکن خود دانینه. بریاره پشتی 3 روزندن هل بجارتن لکولومبیایه بیلدار خستن. سروک شاندایا حکومته جبو آشیتیه دبیجه اوه سروکاتیاوی ولاتی بگره دست و دوه آشیتیه بدست بخه. دوغازم گاوین و به هزبن و الباشوری کولومبیایی وکه روناهیه که ببخش بن. مسوز دایه وان کسین کوچکین خوداتینن نه انشاندن و آلیکاریا وان ورکرن. پیاما من جبو هر کسی کو سروکتیا ولاد دگره دست اوه کو جبو بدست خستنا آشیتیه بخبته نه جبو شر. اندامی که کما هف پیمانیان آف نتویا ارتشا بولیویا رژی و هات بیجه. از گل کی کیف خوشم. ادی پی دیوی پی تونه کو از جمال باتا خودور بکوم. گریلاین کولومبیای لگل حکومتا کولومبیای جبود حکومت دا جه بگرن و گاوا ارینی داویجن. و ده بردوامیا شر ناوبرا روسیا و اوکراینا ده هزین پاراستنا هوایی روسیا راگهاندن گبشف 187 درون اوکراینای آنی نخواره. وزارت پاراستنی یا روسیای راگهاند که سیستمین ویم پاراستنا هوایی دشوی ده لسر چند هرمین روسیای 187 درون اوکراینای آنی نخواره. وزارت داخویانی کوشاند او وها گوت سیستم پاراستنا هوایی لسرکار دشوا 19 حزیران ده جه ساعت 8 ایواری به دما مسکووا حتی ساعت 7 صبح 20 حزیران 187 درون اوکراینای آستن کرن و تیک برن. وزارت زیده کر کو درون اوکراینای 10 هرم و هند ورین دنجی هدف گرتن. هر وها ده داخویانی ده هات راگهاندن کو سیستم پاراستنی روسیای دناف هفته ده 89 بومبین ریبر کری 5 موشکن هایمرز، 8 موشکن کروز، این عرض هوایی فلامینگو و 3909 درون اوکراینای آنی نخواره.
لسر عردیجی لباجار کراسنی لیمن یه هرما دونستیکه هیزین روسی دی 24 ساعتان ده 7 چپرین لشکرین اوکراینای گرتن. ده انجام ده نزیکی 30 لشکرین اوکراینی هاتنه کشتن. سروک ناوندا چاپمنی یا هیزین روژاوایین روسی ایوان پیگ ماگوت لکراسنی لیمن یکینین ایریشین ارتشا هفبش آ 25 بردوام دکن کو فورماسیون لشکرین اوکراینای هلوشینن و بربروج آوا و پیش ودچن. ایوان پیگ ماد بردوامی آخافتن خود گوت کو دی 24 ساعتین بوریده یکینین فرقه 67 آ تفنگا اوتوماتیک 7 چپر و 46 آواهی گرتنه. وزارت کارên derveya Îranê bi fermî ragihand ku şandeya wan dê biçe Swîsreyê. Berdevkê Wezareta Karên Derveya Îranê İsmaîl Beqaî got ku şande wê daxwaza bi cihanîna sozên Amerîkî bike û diyar bike ka ew çawa dixwazin wan bicihbînin. Herwiha İsmaîl anî ziman wan sozên xwe bicihanîne Amerîka mecbûr e ku İsraîlê neçar bike ku êrişên xwe yên li ser Libnanê rawistîne. Li gorî Ajansa Nûçeyan a Faris jî İsmaîl Beqaî hişyarî da ku nebicihanîna van sozan dê têkiştinê bixe xeteriyê de. Di dawiyê de İsmaîl Beqaî destnîşan kir ku ger aliyê din sozên xwe bicihneyne, Îran dê bi tedbîrên pêwîst bersiv bide. Li vê derê bultena me bi dawî dibe bi xatirê we.